Ka Sorkar Jilla minta ke janmiat ka khatwai trik uleber arja arpusan kala khot yakren ki nong yalam ka KSU hakaba kila yakendu ya Menteri Rangba ke Jilla ukanrat ki sangma halor ke jungthmu jong ka Sorkar ban menjur ya ka amendment jong ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arja arpusau kabana kalyang ka KSU ka persya horkit hordang ya ka tei ka amendment u Presiden ka Khasi Student Union haba pentip ba ka jingakran kam shimlong ka basngautanat bat kam shimla ai jipin honia ka sing haba krench kilat pathai khubor uba lambok starwell marngar ulo ong ka jingakran ka long ka bapin artatien ya ka sing bat kam wanra jingpin hon halor ka ei ka ba ka sing ka dawa badi ban wingbet ya ka tei ka amendment jong ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arja arpusau bat ulo ong ru ba ka sing kam kwa ba ka an ka ba ka Sorkar kan wanra kan long maujin thot bat ka jingdu nong ki trai muluk ulo ong baka seng ka pha e ka kirwo ka ba shai shabaro ki MLA na rilom khasi ba jaintia balada ki don ka jingkit khle ki dei ban ong bet tangawai ka kentien bari ban pinsange shwai ka ni ka an ka jingi kandu hi mta ka sngi hadien ka jing perlong na kalian ka seng ni ka tuka jingi ki wajib ni ku kata ka jing persa ya ka jing bomhon bat ka jing lawan yang ini ke amendment cek kham tam ini ke an lawan lalu an yang lupa bicara usah ngalak ban keren kuasai ba kecing keren kalau bangin sohun kabadang dap sebut di tatin ba hot nak yang siam ulah kubur ya kita balong belit point ki bangila aji thok na lu Januari bengi kuat man penpa soal kan prinsipal ak kawangi gidan sipun ki taki luhul ki ba dan kam pernah pencana balik si gelong kecingriam ya ka jinglong trai jungi ya kendo kesiap bat jinglong bekerpak jong ada jingi ther ka jingi tai ke Sorkar gelapan i la jong kini ya jutang wat preng tekimat ki bangi la snow la ajing tho andai tang da kaktien ulong ba don kam yasu ikapor ban priang ni ya jumod jongi kata ru tang da kaktien kam le jing tho dang kren susu ba ya kenek an don kam ban ba susu aga dorbar sunrai handai hadu kanu menjani tengdang liang juga sengi kren basai bagi bon ni jing kedua ta sengi ini sasyong perkat kum kasi isi bilat kentin dengan le nomor nimpua bakan nukaan ke bak Sorkar kan marang ruang ban mau jentot bajung tunong jadi terang kata keren ini om put on hol tip and abian kan ada episode tu ini kidon kat not ki nomor jung ki ba peklian sensar khadlu song ba hu se ai hu sen jengi so tu bat ki kwa ban keren hak kan kerwo seberok kita MLA kasih napok garilum ni bring you trap berkawai lagi don kecingit kli ke basai bobek bat ki kwa ampedhun ya pai ba ula jiat ke songski ki ben ong tang weekend tien don kam man persenge swa kan ki don kam kecingit ter kecingit tai hot siam terwa jakarta ru ben ong ba kita ki amendment bentuk soban pun sekot kita saya balang befer pun sekot kita senjuk internasional institution befer banyak ter banyak taiban ajmut hendrai apa tu gile kini beli ki belum ki belang kita ki setiap udah berokot nadu musnah kita ke pelong ni ke seng bangi bahkan ke ani pelong berdua ke bangi kuat man pencana ki beli ke jing tho bak seng ke ha ke ai ki ber joko ko jika song sa ke kaki ha ke su thu adukan ya do pas nduk ni no share no do ba arja aku sa ki pas ke ni ke Sorkar kham khat ni no giste udah berokot ni ke mai kasuya itu ngilngo ruwa kita ke emle kasi juni baru ya pelong ain absaru kayak itu bangtang publik dumindo kembo ikan ya asyadu ben syem gen kita ki opinion ni per gelak ban ajmut boda jaka an taba phak na bakenum dan kita ko hari mata ki persang wara teman men ikren ombakan pen
like kita ka ong benar plumar pa sepanjang day tengku ai trai day don pa kemudian suara ringa sowan dong buat tangkap principal aku tabun pa cikila ya kan ong namanya like hendai sutu hi nangkong ke ai teng ke ima selak sosial kai lupa mata asisten mipa ti kata syukuran barbali tin dengan angkum kalau kembali masuk ngomongin sania akan 100%. Dari jalan rak sotu kata beli neduk kong tem sim ke consultation suatu banyak cakmat abanya Andrei balong long ba ni haban yosong ban ket tum ba si awan saban perkat janai ni kakam dengan kuat hidup ba sarkar kan le de kebor kino ke bentah Andrei haban sampu istom supai kadang ong saban ngasotu pagkaseng idon ng sesyon berperkat di sele Andrei hab ban bu jekri lang itu ki minister kasi gemele kasi gile yu lo kakap ngi pha ade ki bakin long kinong thoan ki thau ki an ban yada lagi an banda ki berlong sai ke Andrei understand la kalong nuruk ni sesyon perkat ni ong ba ibam jekru kakam ila pen ila jong jolong roba ajong ila ajeng tho Andrei kebi kenduk to sing isukram sai him hon sadia ta ka song kamram jong sarkar bangi ai ke jing tho song sarkar basukut dak tin de ngi usap dia keren bangilai keren ya pu sibun ma gitu jing duna hai ki kendon ki baper so ga ak yang wara ini amendment ban include ya kan dan transfer ak ini yang kampat long kadang duna pula kita ka amendment kam ajing motoi ru ya mingi margani kalau investor friendly kam beneficial ki ba jadi nilai terwi ya yang begin saya song saya keren nak bertaban aman ni gini ban pensai su si ba ban pensau si ba di nalor nang karu nilai keren ru nilai ong ba suap begin free mi rules suap begin aman su gini ha bo lor parcel right ni sakot di seng malang baro moher stakeholders nadu inong elam snong inong elam hima traditional head si baro Nrengi ong pek ni ke bangi ka jing tho ke ni ka an ke kalau ka an ya cakor ni patla ban pediang hadu mentah Nre ya kata ka jing ong ka jung piru ko sa khat ni su pediang nama pediang ong tang ka kin ni padi officially de ka sordar ka assure ni ban khat kata de ka hadu ban koi kata kapor kan hadu ka sarkar kala pagi saya kam ni ting nomor hun hadu bertai de ingin tere banyak keren viral tinggal tere semetran udah luar kata kan urim kan bagi orang bah agak men ngi penrung ya kami galia land transfer act ngeri habak ini puli bahaya ya an beda nomor puli ke memorandum kejung ini dan sibun teli ke prateli ye di poin si bagi pendiba pila perkub bor do kata-kata kita governing council kalau ban bypass ki an di beper dari pengikiran bagi kami yang kinam bypass jadi an beper di street laws kita lupa jadi yang beli pim elaborate beli pim pensai ini jadi yang tunggu sali apa ki rules dia wala katar yang tang rules semulong habi ban elaborate ya bukan jadi yang toh dari bisna ya ka amendment ke batamai merading free migi rules yang saya invite yang borok stakeholders kata di assurance kejongi ini ko bangi ong himena ba mangihi ni yosgo verbally tang dekat tin nyempat i dekat kam dengan kat bengin pad i dekat kam kemun mengihi nyempat pun bat pedang ya kini ka MS IPF agli kini ka ag borowai hiam kini ba kani kalau investor friendly inde bokolong people friendly kemun yaki baik ba yang song di lor ta kanong rim ko mangiru ni selek penyekundu ni seplong ni jingeki di goper na sarkar ko mga ban sistem ko ang ba yang sa aman ni kini bagin sa penbet yang rules dari kadang keren kekedian tidak ingin pada ia dekat kami kemudian pada bagi orang baik marhamat ia kemat jong chief minister bagi kedua menteri bagi birokrat hang tu bagi dangalong apprehensive di bat nyempat hun jadi kebaik keren revinya keren sekarang niru kesulut aja kapor jika ingin pada ia kita komitmen ke pipi kular ke pipi pensai di ada jipto in black and white kemudian nyempat hun revinya hanya margi ke bagi yo pulih ketika ni mementangi isu asngau.